ole kachal clear tu te masain chebele vek ule tun tumai hianin kain master mandan le video edit dan karon soidona I video edit dan karon soi pa hianin kain master apps ka man dona wangin kain master mandan karon soi pa ani tin he ka channel hi voi khat thlena ni chuan khongain milo like share in milo subscribe sakwe don nia tin ka video ilo subscribe to ani pon ka video I subscribe awangin I chunga kalome chuan video kan kal nga langa ama saberin kain master app kan lu tanga chuan hemi kain master app hi play store a download tur oma ani da ponin description a link kalo da don nia kain master kan lu ta chuan ti hian alo ta ni ta hianin plus si kan metang ta hianin kan du kan thanga chuan tian alo don ta ni chun heta media ti hi kan bunga ta hin kan metanga ta hianin kan video editor kha kan import don ni kan lalu don ani chuanin ta hian kan video editor kha kan langa chuanin kan hmel zawa khanin du chuan I pathum te pawh ti theya kha chu mani choice khan mai ta I dinglam kila I dot pathum pulmi tik hi kan metanga chuan thian alo ta ni hei kan video editor kha nia chuanin ta hian video a hian han met tala I a trim dan hi kan soi ma sabarang I heta bakche hi kan muanga bakche lem hi ta hin kan metanga trim chu left of playhead ani ta ha hei kan me chuanin hemi thil sen omna a minute zat omna thil sen omna zona tanga aveilam zong hi a in katanga chuanin trim chu right of playhead an ti chuanin a dinglam zong a in kat ve thungang chuan split at playhead chu alaya an chendon I khami thil sen omna zona khanin video kha in chendon ti nani chuanin trim chu left of playhead ti hi kan met chinanga ti khanin a in kata chuan ta hianin right hi kan met lenga ti khanin kat le ta a chuanin split at playhead hi kan met chuan ti khanin alaya a in chen ani chuanin media kan soi zawa layer hi kan soi liang layer hianin handwriting text overlay effect media omtani hei handwriting hi chu thil feivel ko tin ang khani mai ta I ka video clear to te chuan in sianga ka thai bel thin ang kha han tiang thai bel na kha ani ta a ke hianin tiang kan lu ta tiang hei tiang kan thai bela ti khanin khami thai bel dang kha ani mai ta a chuanin text hi I achunga text kan da du le du lo khani mai ta chuan hei kan du na kan da chon thia chuanin heta dinglam a bakche bulami thilbial var hi kan bunga hei a text color thla na nia chuanin a hnuai hin in animation overall animation out animation omtani heng hi in animation hi khami text ron lu dan tur khani ta a video a ron lu dan tur kha hei ti hian a ron tol phenga chuanin heta overall animation hi chu khami video text kan da om chhung zonga I text om dan turan ta a ka video khan in punga hatia subscribe ti atia pong chau chau ang kha squeezing ang hi ka mang thin ta hei ti hian kan hmu thenga ti khuan a om don ani chuan out animation hi khami video chunga text kan da azo to na a bow dan turang khani mai chuanin ti khanin ein slide ang left ein slide phaya ti khanin a bow don tinani chu chuan text ani ta a chuanin effect hi chu thil kan ti blur le blur du lo khani mai ta a le ina chuan media hi hemi video chunga hianin thalak video dangte kan da theya entirnanin
thlalak pakhat kan dah chinanga hein ta hei tiang kan ti tenga tian atian dah thaya tiang chau lo po i du kha ada thei ani chuan kami khania chuanin an hnuaiah voice om le ta ni voice hi hemi i video chunga i audio in record sa kha kami kha pei vek theya kami pei khanin tahin voice a hianin kami hemi video mi tur kan edit ami tur audio kha a han pain kan record le thei ani chuan record dan ania chuan heta audio hi kan hmu le ta a i audio hi chu i background music ang chi mo khang ho kha ada theya hei ta in hla te kan tu chuanin kan video background mi tur hla te kan da theya chuan khami ada na kha an le me ta a chun khami ho kha i hemi kain master man dan tlang pui le video edit dan tlang pui ani ta a chuan heta veilama hianin share symbol hi kan hmunga khami video kan edit chaw hnuah khanin kan hmetang chuan tahin an hnuai hian export ti hi kan hmunga khami video kan edit chaw to hnu khanin i kan export dawn ani i kan export anga chun gallery in save anga chun youtube a pawh i upload thei to dawn tih na ni chu i khati zawng kha i tun tuma kan soi thei chun ta se i in duh zawng ani nge ni lo ka hre chiah lova i in duh zawng ni chunin comment box a lo sei ula i a aia chip chiar zawkin a hman dan te i kan soi le tura ka ngai tai la tha awm e ole ka video en awangin i chunga ka lawm e